Adicias a tutas, veia culisem India Cober, que trabalha tuta domen sul clip de Cucagno di na cançu que sun aurus. Adiu, India. Adieu. Primer, te podes presentar, s'il te plaît? Mi sono India, hai 21 anos, hai grandit din lume Nerbes, en Occitania, pas luen de Narbona, eri alla calandretta de Biso de Nerbes, espera che parli un po' cuzzita encara, e ara fa de studis de danza contemporaneo al Portugal. Ok, força pla. Vai. In fin de causas. Te podi demandar così descrivios un estil de danso. Mon style de danza es una mezcla dis de hip-hop beleu per lo rapport a la musicalitat, m'inspira força del hip-hop e après mon style de dansa es un fun de groove e de chican un pauc como d'aigo vertadierament como de vague. E che te bagliate invece di trabalhar di lumeni della danza, de se coregrafo? De segur perché m'agrada força bulega e m'agrada força també de veure de persones dansar e és vertadièrament una llibertat per eu. E bon, sui pas coregrafo encara, sui toujours a l'escola, a treballar, tot açò. Pensi que enveja de contar històries amb lo cos. Poi, che t'aggrada lo mai di un ruolo di coregrafo in comparazione a quel di danzairo? M'agrada força d'haver un uel un pauc en de fora, de poder veure las relacions que se poden construir entre las persones, così faire per crear de ligazus e també de poder veure un pauc mai l'espai, lo temps e après pausar una història, una construcció de quicom. E così has incontrato Lucita? Così ne sei arrivato a lavorare con il gruppo Cucagno? He encontrat l'occità a la carandreta e també perquè ma mare canta din la Malcufado. Donc eri toujours un pauc un pe din la cultura occitana e canteri a Toulouse per fare ma primera escola de dansa. He incontrat las filles de Cucagno che me coneixen perquè havia dansat din lo clip de la Malcufado, pensi, Kiko Natal, e che coneixo amic che treballo amb eros també, e donc m'han demandat de treballar amb eros, so que he acceptat e ero força pla. Ok. E così si passat del cop a questa collaborazione che ti marcat o ti ispirat in un universo musical? M'ha agradat força de treballar amb lo ritme de la Bureia, que era una primera per eu. També Caro e Lila abbiam già un fun d'ideias, un fun d'imatges in lo cap e tot açò, donc era vertadierament una collaboració 50-50, podem dir. E ouais, era incredible de descobrir la Bureia que coneixia pas e d'haver una contradicció de ritme, mas de non fare chi com mai che la danza tradizionale. Ok, del cop così as fatto eres in collaborazione con due altre persone e avesse fargat la danza insieme? Nous hem vist qualques cops din l'estiu, dins un studio. Les filles m'han mostrat ce que ja havien en el cap e tot açò, e he prepausat d'autres coses, e amasso avem totac construït pe per pe per la coreografia. E del cop tu ne veggio es deveni coregrafo come mestiere premier? Sabi pas encara. De segur que m'agrada força de crear de peça de spectacles de dansa. Aquela nada me centraliza un pauc sur lo spectacle per los infants, mai. És verdaderament aquò que am veja de fa, de contar d'històries per los nenus e també d'haver de tallers en escoles e tot açò. Ma també m'agrada força la performance, que és un pauc diferent de la coreografia e que és mai spontané. E di lu clip de che sono Eurus, la danza tem un ruolo forte importante e perché abbia causi la danza contemporanea per accompagnare queste cante che è più leu tradizionale? Pensi que aquò lo cadria mai demandar a las filles de Cucagna, mais de mon punt de mon point de vue, és perquè Cucagna han vertadierament la força de portar la tradició occitana i de la portar a la modernitat de nos jours e de n'en faire de textes feministes, politics e engajats e vertadierament que nos parlin a loro de ell. E per acabar, has de progetti futuri che nos voldries partejar?
Bah, Canada suia fare 12 progetti din Monescola, un duo amb una amiga che se sona Violette. Volem fare une opus pas per los enfants, mais beleu los adolescents et adultes et tout le monde. Une opus sur la connexion entre dos fenos, sur la sororitat, et volem contar une histoire fantastique, amb verdaderament de dansa un pau com una valsa, une dansa verdaderament de dus, et també de teatralitat et de cant, com a co-construir un món que nos mena, sabi pas encara on, mas quelque part. Et bah, beleu quel estiu vau faire una peça amb 12 amics, e que serà verdaderament per los Pichu Pichu et que nos agradaria de menar d'en per tot, et també dins d'escoles beleu de calendretes o tot açò, que seria una peça un spectacle de dansa, de cirque et de clown. Bec. Força clar, perfect. Merci per haver escutat aquell podcast e aplaleu din-lo diari. Adiu! Adieu!